Ini jembatannya baru siap, itu dasarnya jembatannya kecil sana. Banyak orang yang berwisata di sini nih ya. Wisata family. Untuk sementara gratis masih ya. Ke depan nggak kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau ke jembatan yang lagi hits di Kabupaten Aceh Tengah ini. Ini akan dijadikan tempat wisata. Oke, kita akan memasuki jalannya. Ini kita arah dari Takengon nih teman-teman ya. Arah dari Takengon. Ini Takengon, jalan Takengon Angkup. Wah, ini dia. Jembatan yang dibangun PLTA sama PLN ini teman-teman. Wow. Iya nak. Bagaimana view-nya? Kita lintasi dulu nih jembatannya ini. Wow. Ini jembatannya baru siap, itu dasarnya jembatannya kecil sana. Ini jadi dibesarin ya. Ini rumput-rumput pun tertata rapi nih. Tuh, lihat, banyak orang yang berwisata di sini nih ya. Wisata family. Untuk sementara gratis masih ya. Ke depan nggak kita tahu. Iya. Ini teman-teman. Ini jalan Takengon Angkup. Takengon di sana, Angkup di sana. Ya, untuk view bagus di sini ya. Itu ada kerbau-kerbau sini. Ini rumput pun sudah ditata bagus sedemikian rupa. Nih. Ini view dari atas ya, view dari atas. Kalau dijadikan tempat perosotan bagus juga sebenarnya ini ya. Tapi risikonya besar. Nah, perosotan nih, keren bro. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oke, berhubung karena cuaca juga tidak mendukung, next kita balik aja. Rumah ayam. Ini kalau ke kanan arah Takengon ya. Kalau ke kiri arah ke Angkop. Hati-hati di persimpangan ini, agak sempit persimpangannya.